Guys, nako ipakita ninyo mao ni siya ang Petromax ni Tata Nunoy nga perting dugaya na. Pila na ni katuig, nangapo na lang. Basta naa gani kay Petromax sa una dato na ka. Mao ni among gamiton sa una kung naay birthday. Mag Petromax dayon. La sayaw-sayaw. Nya di jud ka katugon ani kay perting hayaga ani. Hasta imumuta nga gamay kayo makita. Unya kanang gamiton sad ni kung magsu adto sa dagat kanang gabi na gani makadakop jud ka anig mga kuan, mga balinggitan, tabugok, tamayo. Ang tamayo sa una kadaghan kay sa imong makuha sa dagat oy. Litob, kasag, pasayan, tanan grabe man ang dagat sa Bantayan kay perti man jung daghana basta hunas. Ikaw na lang kapuyan magdakop-dakop. Kaning Petromax na Tata Nunoy, usa ni sa antik niya. Nasad ko isa nga dili makalimtan ani. Mga libang mi sa una, basta gani na ay magdag Petromax, dinaganay dayon, bahala na mga kita ang lubot basta kay motago sa luyo sa lubi, nga wala pa naka-short. Tinaguay jud na kay daghan lagi kay magdag Petromax, muadtog dagat, samot na kong hunas. Grabe jud kay ning Petromax sa uma makatawa jud ko ani. Si Tata Nunoy, basta iduslit ni niya sus wa na maniga jud ang among mata lipay kay misa nga tanan kay lagin ignorante kay walay suga. Lamparilya ra among suga sa una guys. Mao nang grabe kay ignorante jud happy kayo mi. Kinsa man ang nakasuway ninyo ani, kinsay naa ninyo ani. Uso kay di sa una oy, grabe. Mga batang 80s. Mao jud ning dagwayan, gikuan na lang ni o. Gimura siya gikagid-kagid kanang mura ba gitaya. Pero maayo pa ni siya siguro kung pintala nimo, siguro kung kuan dagkutan ni nimo muandar pa ni. Murag maayo pa ni wa jud ni nako nakalimtan ning Petromax. Ako jud ni nakit-an pagpanglimpyo nako. Nya guys, mao niya ang asa ka magbomba, mao na siya ibumbahan nimo para mukusog ang siga. Diha nimo ibutang murag na atoy puti nga isulob nimo diha muhayag siya. So mao ni guys akong ipakita ninyo karon. Nalingaw kaayo ko nga nagtan-aw nga nagmuni-muni. Salamat sa inyong pagtanaw. Hinaot ko nga nalingaw mo ani nga video.